Džomba liže Jaja i Brahima Gaja. Bravo, dečko! Teško su filmi, sve i teško. Neka bi raspali, odskočila mu, da raspali, ubio bi ga. Teško opet da primio je loše. Vezda mora dobiti da se ne nerviramo kućkami malo. Vezda mora dobiti. Molimo posjetioce da sportski bodroj svoje ekipe. Puši ga, bre, majmune! Jedi, majmune, govna! Jebu ga 45 minuta, ti se sad setio. Jedan 0, strelac Ilija Ščetrnjak.